masalah perjabun na dijengok. Aku lakin kak gel-gel kuteh makana purba merganenda kepe anak beruna kala sebayang. Ibas perjabunan dijengok ngembara maka kuteh anak berpurba sebayang brahmana milala. Lakap tadi gel-gel kala sebayang enda kepe anak berpurba. Ngoka gelarna nande jengok berjabu ku kala purba. Enda ka peruk si menda manimpal na kaya. Enda mulai gelarna direncanakan pe bagi perdalanan kalak ngelagi permain. Langadin anda jengok berenda lang, berenda makarutang kalak sebayang man kalak purba. Maka bagem sebayang mergana tetaplah purba mergana enda itanda Indo maka kai peda kindu ngatalah kami terem tagwagi ada bag remangna mejingkat ngekrina ped ngekrina ngerana maka kai dah Hindu kiti-kiti pengatalah kami rati keleng nengangenin sebab anak beru kami kal maka bas bagenda me anakku menda tutus atir jabu ulah rubat-rubat erbahan ukur nandain duras meriah ukur nandain duras bapandu ay ngenca ras ukur kami asal kamla rubat dia biasa ngerubat di rumah ulah sih darat adina ibas bagai dekam meriah kelukur kami malam kalate kami aku genduari kam gor jabu selama enda kam jadi ukuran ku anakku enda lanai go salang kal pesuh perhatian kue maka tersehat nang aku kampe sehat dua anakku murah rezeki kam encagam pagir jabu enda dibatasi narukun kam kubas kai pagi si berikan Tuhan pendaki Hindu makanya malam pagi tendu nakku nanda Hindu pemberenda mangko lah sehat kencar-rencanakan jabu enda nakku ngur sehat nah bagenda kamu pagi kam ningkah kena Hindu muat pendaki Hindu murah kakap du pagi muat pendaki Hindu jenda nari pudi maka malam mati kami kirina na kalimbu budu natap-natap kam maka menjuah-juah kita karina menjuah-juah sebayang mergana menjuah-juah purba mergana milala mergana giting mergana kirina sada pagi hari tak katawari pe adina muat si muhuli tetap kita si tegun aku pewa enda mengenca pedah-pedahku pertama lebih ku katakan man bandu anakku dua naras kela menjuah-juah anakku sangat menjabukan kempue sehat-sehat jumpa rezeki enda metoto kami man bandu anak kami ras kela kami maka man bandu kempu kami si menda ras kempu si dilaki sangat dengan sekolah serasi anakku menjabukan bana tutu satir jabu adinggor jabu kelengi bekas encari gelahna pagi banci kami siar-siaran rukrina kalimbubu manggum di idahandu uga kita perteremna pulung ibas ndrungi dahindu enda enda ndai krina siruh ku jenda enakku nggo sabat krina dahinna lakon rungi perjabun duenda gelah metunggung uga gelah mehuli ikutan nari penggo tungkas ku jenda krina maka gelah tahun rupagi tanggung jawab ndu tutu saja rejabu kelengi bekas mencari ijenari reh pagi tenah krina keluarga si reh ndahi kam endandai enggo pagi kam ka ngulih kencanaku lanai bobaci nande ndue saja raskele ipediat ndu makana adinggo rejabu tutu sate ula rubat-rubat sangat kalkam sekalian bas perjabun kempu pulung ngekrina kalimbu bunta puang kalimbu bundu silanggu idah ndupe reh ndekrina
tapi kita kan biar namacat rusuh darane bagi si metirudu ya dengoli maka olah naik kam tersungku-sungku dua anak kam semua anak kami Rita bagaimana anakku kami Krina pasu-pasu Tuhan Krina anakku tutus sudah bukan mana nak adina redemu impal dai kuakap go panjang lebar berikan amanah man bandu tentunya adi sikap jabundu sikap ngekari Krina jadi harapan ta lebih kam go ngalokan pasu-pasu ya kata di Batang go cukup man bandu modal jadi selamat kam menteki perjabun si baru enda kami bas kami nari ujur ndi bas kami go subak sehatlah kam jenanari terus kulebay jadi penggurun memberi kami terkhusus man kam memberi kami duana adik kata pedah labo kami belo tapi toto banci siti berikan kami gelah pasu-pasu di bata kam seh kerna surah-surandu aku pelabo gedang rana sebarem ujur kami pier toto makana kam o Rita sanggap kam pejabukan kempuin nana bagai piman kela kami semua sebayang mergana sehat kam nakku malam atendu ibas pejabukan kempu kami na maka menda kata kenduman kempuin anakku nterem kal nini karo kami aji jahir rumah kaban jahir nindu nini bulang kupi sehat dengan Krina nindu man kempuin anakku makana ading kudalan ini perjabun si baru gegehindur dahin ras kempu kami anakku makana izali upandun cari banci pepulungdu ertenah ka kami pagi banci dahi kendu nakku makana ning kami kalimbu bundu sangat pertuah payak kami sehat-sehat kami sehat-sehat Krina si berbagai cakap kur kita kenterem kami selanjutnya katakan kami selamat membantu anak kami Menda nakku nande bayang ibas suari si sendah ibas suari si sendah nggo tingkah kendu langkah ndu manteki perjabun simbaru nakku alu bagi berarti kam go siap si ugapana pekari menhadapan go mulai ibangun dusada kapal kam duana jadi nahodana erdalan pagi kapal duwe melala ke rintangan dunakku baik dari keluarga orang tua turang senina bibi bengkila Krina nakku tapi adinggo siap kam ngelangkah kenca ibas suari si sendah ertoto kam tetap maka kai Krina singgo rencana kendu ipasu-pasu Tuhan janah sada ngenca si banci jadi kekuatan membantu ersada ari hindu gelah kai pe pagi siruh adi ersada ari hindu duana kam tetap berhasil menahodai kapal singgo ibangundu mana anakku kam harus siap ngaloken perbulangan ndu adila bagi ukur ndu kam harus siap sidilaki pe bagai ija pagila bagi ukur ndu nggo barenda-enda kualoken ia lepan-lepan Tuhan bagilah atendu janah pe teremkel kami ndai se reh bes inganenda dah kam melala Krina ngerana tapi adi bes perjabun sada pelengat tamat nakku adi sekolah kita lit tamatna
tapi adik rebes perjabun endalah tamat-tamat. Maka enterem pendek kerina ngerana mereka pedah-pedah sada pelang abot tamat tapi engkai maka ya belum ngerana sebab ngasup yang dalanisa. Maka adik ngasup kakam pagi dalanisa beloh kakam pagi ngerana bagi singgo ngerana man bandundai. Maka nakku meriah kau kur kami megogo ka ate kami bagai kepeken geluhenda anak kitik dengar ipa belin-belin encam beline tading kenaka kita meriah ukur tayar jabu tapi megogo ka ate tading kena enggo kebiasaan bes geluhenda. Maka nak tak piluh kami nakku enda iluh meriah ukur ulah kari ugange bibingko ya tendu meriah ukur kami nakku iluh meriah ukur bangga kami sebabna kita ngoka 3 tahun ras di Jakarta jadi banyak aku tahu tentang Menda. Maka jin dan hariku pudi kari orang tua andu 4 2 nandendu 2 bapandu seri bandu nakku terbeluh kampe bagai mangkok nggo 4 orang tua andu nakku 2 nandendu 2 bapandu harus seri idahdu bagai maka anak di Bata. Maka adi orang tua enda nomor 2 nomor sada kam lebih 2 anak adi nomor sada arindu orang tua pe ersada krina arihna. Maka sada kalau kuingatkan membantu adina tenah kendu pagi krina KDKDT alu meriah ukur sempat krina re tapi adina rubat kam pagi tenah kendu sada pelabu pangre sada pelanggit re sebab na iseng git re meling maka adina rubat kam ise pela sempat cakapkan kam Nana. Pertama lebih enda lidah kami lampu jenda lidwan kami lampu ngosikapun kami lampu enda lampu garah ulan nipet api na lampu enda nakku gelah katawari terang pagi perugurundu terang bebas jabundu mabagai kata dibatalah pagi sur nerangi pusuh pratendu maka na enda kudin pernakanan nakku lid jay beras meciho pas enda lid naruh manuk raja mulia artina kudin enda ula pagi lume katawari enda toto pasu-pasu kalimbobu kudin enda laba cilume enda artina rezekindo tambah-tambah katawari pe ikurus ngaruh manuk raja mulia remulia pagi jabunduk enda toleh tambahan anakku perlengkapan rumah tangga ibas jabunduk ena rikut-rikut ngeres kudin dai nama nana krina leje gilingan cinar sidebana dapat tendu jenanari terus kulubay ya rasken panjang murah rezeki panjang perjabundu ama ingandu gale-gale ras bantalna gelah gale-gale kam pagi je latih hakap durdahine malam atenku janah pelit kababa kami kain panjang enda kain panjang murah ergana panjang umur murah rezeki enda mepedahna bujur ikut ras totondu bas perjabun anak kami ras beberi kami tuhu bas denda jati ti kami bas kerina belas sendu ngo berkendu baik pedah dengan ajar nang dangi anak kami yang daras beberi kami ikut totondu nang dangi kami kerina sebayang mergana sirulo berabra kerina bersepoh katandu kelimbuku kami keruhandu ngotawar si malam nang dangi kami kerina bas kerina totondu edam pagir banta kami sehat na kerina
gelah ngasuk dengan kami ngolah-ngolahi kami kerina kelebu kami bagim surah-surah kami bagim anak kami beri kami jendenari ada ngorja bunakku berinci tandai kerina kadang-kadang entah sangkap ngeluh tak maka banci dikatakan kalak kita kalak radat sebab adalah si tandai kelebu unta lah si tandai anak berunta ras kerina sangkap ngeluh tak labo kita banci dikatakan radat labo terdahi kita adin cibalkan buta-butan te kundul pelabu kita setuh tentang jah kita beriak tu kundul biak jah kita berengarana dalam pelajaran beredam berincitandai kerina bagaimana pukul gelinari kamar manja-manja bas debu kami sebayang mergana bapa tu bas cienda dengo kencan debu kan bahan anakku lebih jumpa ras impal duit anak baru kami segundu ayu papagindai ku katakan endam beberapa kami generasi penemkan sila putus-putus bas debu kami maka anakku jengok adik bagian percibalan cibal bas jabundu harapan kami adik tandai induk kami berentandai kalbu intenda kerina bas japagi kami lang asup nakku dahikan dahin kalbu entah lampas kamruh kelah ulah teridah kami bapa andur sedade kerina lah beloh bagaimana kalbu kami ngomekak kakak uga orang keloh nang dangi beberendu ras beberenta belah pagi ke dunia dah kerina kita masuk dengan syuruh olihan kerina kami pesehat kami pejuah-juahan lah kami kerina kalbu kami belah pagi ke dunia dah bahan sini oleh-oleh anak kami dah ras beberapa kami dah kami kerina lagedang aku nahkan kata pengalung-alung nang dangi kami kerina entah berkat dia kerikam tanah pancur baju dan nari mulih kuku tanta skala kita berita si meruah lah bagi kari soh kendu gelah kami pe kerina malam te kami toto kami ngarakkan kam gelah soh kam bas kutan di skala bas keadaan berjuah-juah bagi harapan kami. Ya, man badu puang kami tak apa itu si dumpangkan lagu.